ntombi akontombi akominyamazane sikhona lapha ayina mabeli yokala inkomo salomuntu makungenzeka lokho ngeke kwenzeke lokho ayina mabeli yokala iqhamuka yeqokile entabeni isigodi lente nehleni wakazanisi ubaba kasekho umama kasekho ngizofuna uthando ngifuna ukuvusa umuzi wabo lathi uthando lami welando ngisehlane Nkosi ngizofuna uma ngisehlane Nkosi ngizofuna ubaba ngisehlane ngizofuna abazali Siyalikhali licila ngoliwisi insizwe emkhangeleni Siyalikhali licila ngoliwisi insizwe emkhangeleni Yeyi uhlalelele welamphela Siyalikhali licila ngoliwisi insizwe likazulu wakudlindlu kantawulizwa yini yeyi uhlalelele wena siyobashaya namhlanje sekuyokhala abafaseni siyobaxosha siyobashaya namhlanje sekuyokhala abafaseni Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi nibingelela uDMD bafowethu lapha udumo lamanqolo phasi lemzimkhulu lomdwebo la eqhuma khona eGogo lapha endaweni yasehlabeni isigodi bafowethu ngiphinde ngibuye futhi lapha ne-EP nengoma eziwu-6 kulonyaka esihloko sithi injezele. So bafowethu bengicela ke niphinde ningeseke njengenjwayelo njengoba nijwayele ukwenza nami ngithake ngiphinde ngibuye njengoba ningabantu abajwayele ukungijabulisa so nami ngasho ngiphinde ngibuye ngijabulise futhi. So bafowethu umsebenzi njengoba ukanje uzophuma ngomhla ka-22 kuyona lesikuyonyanga ngicela ke bafowethu niphinde ningeseke njengenjwayelo nizothola kuzo zonke nje indawo lapho nijwayele ukuthola khona njengenjwayelo konke nje ama-digital stores nizothola khona umsebenzi. Ngicela nje ningeseke bafowethu ngisasemncane kakhulu ngeke ngize ngikhule mangingakhuliswanga yinini ngicela ukuthi ngikhuliswe yini bafowethu ngiyabonga kakhulu.